Nenduku yokwasha izmoto zakho uthi izmoto zakho zingantshontshwa uthi izmoto zakho ziqine neinkomo zakho masizenza ziyehluka ke zeinkomo uqina imoto ayisebenza ayifaka imali mina ngisebenza ngamaphele egoli lamaphele egoli nasenyuka sezenza amaphele awayifaka imali kunezitho ezikulandele awuboni izilandeli izitha nje uthi inyama yakhe engcolile uzingcola umzimba wakho lo muntu okuyena afana khona unamacala amaningi ofanele walungisa awuthi mayifika kunefica uthi inyama yakho vele iqale kusiwe ayivuliwe isebenzi fasi ivule njoba sithi umsamo kahle hayi ngoba kumsamo njoba ubona ngihleze uthi hayi liyajame yomsamo fanele ngihlabele inkomo ngihlabele imboze ngihlabele ukuthi nokuthi ngeke uyihlabele yonke lento ingalungisiwe ngoba izoshaya wena ngoba ukwazi ukuxibana nalento okhuluma ngayo kungcolile emzimbeni lo muntu esikhuluma ngayo lo olizwi kuwe njoba ukhuluma umahlabehlezi ngethemba nje ukhuluma nje yezo ukhuluma umahlabehlezi uyambona uma vithi uthi nami umahlabehlezi umahlabehlezi kunalo muntu ongaphakathi yena kuyena okhuluma ngayo okubanga uthi uzwe lo muntu okhulumayo mina ngikhuluma ngento ezwa ngiyibona hayi into ezwa ngayibona mhlaba wonke ngikhuluma nami bafuthi nonke emhlaba uyabona amandiya abelungu amakhalatha afika kumahlabehlezi ngithi nani ke elingakafiki kulolo zinga buya uzothatha istage sakho stage 1 stage 2 stage 3 yabona usungayilahlekela uzenzeke into kusu right lapho uzokwazi ukusebenza emaningene umfowethu awuzuthwala ngoba izoqhama ngesamba imali yasetshenziswa ngafuna usebenze kube lezi idonsa imali uze ukwazi ukusebenza into edonsa imali ngezodwa fanele ube nayo yonke into esendlini kuwena ezokwazi ukuthi abantu babone beyithande beyithenge ususebenza la umuntu osebenza naye nakhona uma uyithengile ivule phela uyithenga esitolo nje awuyivulile hayi ngene esitolo buseyivuthi idayise uthenga utshwala kufika iback email ulethi uthi labugcwala awuyivulile uyivalile nokwayi wesinti isizulu insangu ngayichaza icaca lento ufanga ngayichenjese lento ma uyithenga esozini wenza nayo eSouth Africa ngiyaxolisa ngibophisa ngamaphoyisa uzame imali uthi mawuphile ivule phela ngoba ivaliwe nje usuka lena nje ivule phela umuntu abeyilayishile uhlakaniphile unomuntu awusebenzayo imoto enguzeka badla amaphoyisa nawe ke vula uvule lokugwa usufikile ukuchela uvule usebenza ilokho akubeka umahlabehlezi okay ngifika lapha ke bafowethu nasi indoda engiphethe abantu umabululwane ugedle bemhlekisa indaba enkulu le ngiyaxolisa ngisho umhulumeni osiphethe ngikhuluma ngalo muntu enguphethe ophambi kwami naku ngizokuthinta niyawubona hayi bafowethu akisho lutho naku uyakhulu uyanda ushi la kunento engikhiphayo kulo muntu ungizwa kahle khona omunye umuntu engakuboni befana ngoba ubekele phambi ukuthi ubone yabona athi niyawazi anwazi niyawudla ngithi nenithi nidla pineapple ngithi imali idlalile anazi nidla umuthi osebenzayo uwena uyayizwa lo ndaba mase ngukhandile bese ngifakala uyabona akekho umuntu okweze ukuthanda uyothanda bonke abantu ngoba ngufakele lo muthi kodwa izitha zizothithibala izowuma akuye nako umathithibala ungashithi umathithibala umabululwane bathi umabululwane lo umathithibala uba khona hayi lo mabululwane lo okhanda nje ubona umela nje umelisa wena imali uthi imali yakhe ayimeli ngiyawuphulula manje uphula phambi kwakho la uhlaba izitha uthi izitha ingasolento zawakho la ngifaka igazi lakho ngifaka insila yakho la bese ngokhanda lo muthi ukwazi ukukhuluma nawe ukuze ukuthi uthini uyayizwa lo ndaba akhuluma umzimba khuluma lo muntu okhuluma ngayo phuma kwena emlonyeni